adane sami ada wakire muji nyembah mantuk pangeran Allah kuasih mangdane aduh saking haleuh landu hujan awit puja lan puji syukur marang Allah katur marang Allah ingkang tumarbeng jagat ingkang sampun mapiju marang dina makin pun lagi bisa kepanggih kelawan sami ingkang mauring sedang keramadan siji kelawan saja dewe titiang puniki matur puja lan puji syukur marang Allah ingkang tumarbeng lumadi Allah sang hyang suk sembilan maha mawujud ingkang pernah ngayumin alam jagat semesta alam pun niki dapat saking masrik tumarbeng maghrib apaan malih dewek yang puniki ngaturun selawat miwah salam maring Kanjeng Agung Nabi Punggung Sami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikang pernah menjadi panutan umat saking alam durjana dawak rauh alam Islam itu ila biyaumil qiyamah matur puji syukur marang Allah ingkang Maha Asih apa sadèrèng pepagian puniki Guru bisa panggih sedono halu puniki moga-moga bagian puniki bisa hambak tuh kesedang berjalan Bingkun Agung jalekar kelipunan ulaning maya kini kejadian yang tadi kencana kang suri manis babulus semon muning wadon lanang sejatine pan milane datang onang durhaka kelagong kantem termalih turun itu dewek kampun iki kelagong blok mapedhakan dia malih kana durung mauruh sebasane siji lan sedasa nanging dewek kampun iki watah katon kacingat parak kring ayunan ceng andike persani katon ring sidang keramadan pun iki aduh sedurung tuh karya podiki sampun hanya bisudane pemayon jadi ngontoi pada kerabat iki jadi parak pada karena kira apa jangan iki hambak de aji kerabat di lambang ada hingkang jadi atosan dan pun iki yen pemarakan teo kami wonten yang sisip siwah kirang terus dengan atok teatro teo puniki yen menawi sarang lare-lare niki wonten liwang lebis don pun iki mulosor ampur rene banget kang sinampura cek andika aku watah sapuniki pupuh-pupuh hingkang abis sekatur kramaring sidak rawuh niki Mbak Ida tukuh mak bengang kaja ya ada no ampura ya ndau kan yun pengendikeun Sige Kanjeng Rake matur tapi asih siupin sajitu
Singgih sedurung dewek tiga puniki hanimbalin pupuh-pupuh legendane dewek tiga puniki Ninas Ampura Agung Rene Sinampura yang menawi wonten sisip siwa sogol camplo kirang danting tung dewek tiga puniki durung tatas ring pupuh-pupuh tak murga. Aduh kalani mangkin agung kadang lungguh ring paseban krama pasebani ring jagat asrini kadang bale para sentana samia lungguh atuh bang pupuh dunia linggi kiwa tengan jajar lengah hingkang lungguh ring madianin ayu kang nangke pengarseng wacana adilan wicaksana lintang syukur manah titiang iki miwah sarang samya padat ring arse singgih suminggih tidiang lunas nurga hering arep ayun ragendani kang dados pengarep kang onang nembung wacana kaping kalih kang reh negara ngeraris atur tidiang ringdani sani ngabin ragendani kiwa kelaganin tengan ayun tumungking pemukuran batu raden benak demung kalawan demang satria lan para penggawe mance karang hingga desa mance guna hari guna dan aduh anak sanak putra putri buyutahan duyan karya mina kadi kadang kadia sami genah titiang lunas nurgahu semalih kepaus iwang lempir tititate tindak tanduk mapan dewek titiang puniki durung tatas ring siji sedasa wantah puniki tan bisa katur ngantos pangan dikemalih dalam Alhamdulillah wa syukurillah lagawas